veće. Gdje idemo? Ja, Tuzla. Dobro večer svima. Evo idemo za Tuzlu na vježbu NATO. Tu su Eko 7.0 Radio Alfa Alem, Eko 7.1 HD i Eko 7.1 Alfa Radio, znači Harun i Alen. Idemo za Tuzlu, imamo još 50 km do Tuzle. Imamo puno opreme u vozlu. Ovo je znači mobilna stanica koja će nam služiti kao jedan vid mobilnog repetitora. Imamo zadatak sutra oko 10 sati uspostaviti vezu sa Sarajevom putem radioamaterske radio veze sa centrom 112 OKC u Ministarstvu sigurnosti. Tu smo kao predstavnici asocijacije radioamatera Bosne i Hercegovine, a onda nakon toga idemo i na terensku vježbu gdje imamo zadatak zajedno sa civilnom zaštitom uspostaviti radio vezu između Lukavca, jezera Modrac i Tuzle, pošto bilo je nekih problema, imaju problema sa radio vezom na UHF. Mi trenutno u ovom vozilu imamo dosta opreme za sve bandove, od kratkog talasa do 2.4 ili 2.4 ili 5 GHz link? 2.4 GHz link koji možemo da, znači, i internet mimo GSM-a i Wi-Fi-a, imamo direktnu vezu satelitsku sa internetom i ostale sve vrste rada. Mi ćemo se fokusirati na VHF, odnosno na 2 metra. Idemo sad, tu ćemo negdje u Gračanci stati da kupimo čokoladu našem mladom radio-operateru, pošto je bio dobar, spavao i cijelo vrijeme drino. Eko 7.1 Hotel Delta, bio je Hotel Radio Delta, ali je sad 7.1 dobio, znači, mladi telegrafista kao i naš Alem. To je to, eto, malo vas zabilježimo da uđe u anale. Ajde, čao, 7.3. Evo nas trenutno, sat je 21 sat, 9 p.m. Trenutno se nalazimo na jezeru Modrac. Evo, obilazimo teren, radimo analizu da vidimo preko čega ćemo raditi. Ićemo ipak preko jednog od naših repetitora, od repetitora ARE. Malo je smiješno, ali evo, reći ćemo da ćemo raditi vezu Lukavac, odnosno jezero Tuzla, ćemo raditi vezu preko R1 Lisac Zenica. Znači, ima prepreka između Lukavca i Tuzle, tako da ne može ići u simpleksu u jednom smjeru, 2 smjera, ićemo preko repetitora i to R1 Zenica. Znači, šaljimo signal odavde za Lisac Zenicu, onda dole u bazi će se primati signal i obrnuto, ovdje će biti Eko 7.1 Hotel Delta i ja ću biti u mobilni tima, kolega Alem će biti u bazi. Idemo još malo da vidimo teren. Evo, imamo sad na raspolaganju 2 repetitora ARE, imamo R1 Lisac i imamo R0 Tuzla. Da vidimo. Već, uglavnom gdje se gubi Tuzlanska nula, tu dolazi do izražaja R1 i tako ćemo ići. Ajde, 7.3. Evo, tu smo, trenutno radimo mjerenje signala. Kažemo najbolju poziciju za antene. Evo, imamo puni signal. Prolaz dobar imamo, znači
Imamo tu antene, evo imamo dvometarsku antenu, tu je dvometarska antena, četvrtinka, imamo UHF magnetnu, UHF, VHF, imamo 50 MHz magnetnu i također VHF još jednu veliku 5 osmina. Tamo su Harun, Eko 7.1 Hotel Delta, Eko 7.0 Radio Alfa. Znači QTH, jezero, Modrac, idemo dalje. Evo isprobali smo ovdje kakva je situacija. Daj da malo brinu po svijetlu samo antene ove da snimimo. To je to, morali smo upaliti signalizaciju zato što sporo vozimo i da nas ne bi ko pokupio. Evo nas ovdje, došli smo trenutno na mjesto gdje pripremamo se za teren, gledamo konfiguraciju terena za sutrašnju vježbu, pripremamo ručne stanice, stacionarne stanice, antenski sistem je u vozilu. Evo sad smo upravo, ovo će vam biti jedna stanica koja će nam poslužiti zbog nekih drugih modula koji imamo, FT8000. Evo možemo ovamo već da vidimo, tu se nalazi oprema, imamo znači naučne majice, radio mreža za opasnost RMZO, tu je oznaka stanice, odnosno ekipe iz kojeg kantona dolazi, Radio kanton. Imamo reflektirajuće prsluke, sad će se vidjeti RMZO, tu je oznaka E7, poljivni znak za Bosnu i Hercegovinu Eko 7 i imamo IRU, odnosno Internacionalna radioamaterska unija ili savez. To je to. Imamo još, znači vrijeme su najavili kišovito. Imamo tu jakne spremne, Gore-Tex jakne s kapuljačom, veoma kvalitetne. I evo, pošto ću ja biti kao predstavnik, koordinator radio mreže za opasnost Eko 7, asocijacija radioamatera u Bosni i Hercegovini. Tu je jedna košulja, onako malo ozbiljnija za zvanice koji budu dolazila, budemo tu, neću reći paradno dijelo, ali eto. Znači oznaka države iz kojeg dolazimo, moj pozivni znak, Eko 7.1 Alfa Radio. Znači stanica iz kojeg kartona dolazi, RMZO kartona, imamo internacionalni amblem, evo vidite, Amateur Radio, Emergency Communication, Disaster Service. Eto, to je to. Imamo još tamo neke opreme, ali zavisi od vremenskih uslova kakvi budu, pa ćemo se pripremiti da li ćemo gojzerice ili ćemo patike, leto, vidjet ćemo. Uglavnom bili smo u kampu večeras, evo Alem će nam reći malo prvi utisak iz kampusa. Ajde ukratko, šta smo vidjeli? Kampu smo vidjeli ekipe iz 30 država koje su tu
tu pripremile svoje šatore, svoje opremu, svoje kamione, svu svoju opremu koja služi za pripremu i za intervenciju u slučaju neke elementarne nepogode i nečega. Naravno, oni kampuju tu pošto dolaze iz drugih država i tako dalje. Ništa, eto to je to, daj još da snimatelja. Sad radimo analizu terena da vidimo pristup, iako smo tu radili neki dan, ponovo ćemo vidjeti sad s lica mjesta. Tu je i Harun, Eko 7.1 Hotel Delta, Eko 7.0 Radio Alfa i to je to. 7.3, vidimo se ujutro. Dobro jutro, evo nas, ponovo ekipa, idemo na vježbu u kampus, 6 sati, ujutro ustali smo, evo, spavali, nismo dobro, privikavanje, gdje ću vam benzinsku? Malo tamo, na Gazprom. Evo već je krenula akcija, čujemo helikoptere, čujemo razna službena vozila sa sirenama, dok ćemo što se dešava, idemo u 9 sati, imamo putu bazi, imamo prvo kafu, pa idemo dalje onda. Znači, asocijacija radioamatira BH, radio mreža za opasnost na vježbi NATO EA D RCC 2017 Bosne i Hercegovine. Ajde, valjda ćemo pripomoći nešto. 7.3. Evo nas ovdje smo u kampu. Evo dobili smo specijalni novu priču na vozlove zalijepnjima i idemo dalje tamo sad važno. Čekajmo šećer.
To je to sigurno, to ništa ne bude. Eko 7-0 Radio Alfa. 0 Radio Alfa. Evo konvoj stiže upravo, znači konvoj stižu vatrogasci, čamci i ostali stvari, evo diguje se i jedan dron. Onda šta imamo još, evo postavili su mobilni repetitor isto još jedan, pošto imaju problema sa radiokomunikacijama, pokušavaju sad sa mobilnim repetitorom još jednim ovdje to uspostaviti. Uglavnom mi nemamo problema, a to je to. Na R. Republika Srpska. Eko 7-1, Hotel Delta na prijem. Evo da vidite ovam kako je stanje, pa ajde, čućemo se. Od tu neko je bio zelen. Ok, QSL. Pa da vidiš, pogašam svjetlom. Yes. Ajde, koje su. Prvi repetitor, kad postavlja ako nam bude problem pravio... A ne vjerujem da će pravi problem zato što su oni na UHF, a mi smo na V. UHF je vidio sam Fontijeri. A ja, zato što su većinom UHF stance sve. Neko auto vodi. To izgleda pripremljeno za vježbu, ali... Dva komada tu su. QSL. Slušaj, obavezno i mene i tamo Tuzla. Možeš ponoviti? Budi na slušanju i mene i Tuzle. Tu sam na slušanju sam. Eko 7-1 Alfa Radio, Eko 7-1 Hotel Delta. Evo ovdje vidim, pripremaju se već oblači alpinističke pojaseve i pripremaju se za vježbu. Dobro, ajde samo kontaktiraj Tuzlu. Dobro, QSL. Nam neki naš PC. Eko 7-0 Radio Alfa, Eko 7-1 Hotel Delta. Na prijemu. Kakav mi je prolaz? Prolaz je Q4, Q5. Ok, ti meni ideš Q5 bez problema. Evo sam da ti javim da evo već ovdje timovi oblače pojaseve, alpinističke pojaseve i spremaju se za vježbu. Obavijest da su snage prvog i drugog odgovora, da smo snage drugog odgovora poslate na njegov adres. I to treba uključiti.
Vidjet ćemo ovdje vatrogasci. Da vidimo samo koji je pozivni znak. Poručka specijalna. Ukrajina. Bjelorusija u pitanju. Evo snimim malo te. Evo imamo problem, sad smeta nam iz Bjelorusije, nam smeta ovaj kamion, on će se pomjeriti sad jer nam smetaju radio vezu. Ide 4, kun 4 sa pozadinskim šumom. Dobro, ništa, to zanemarit ćemo, razumljivost je bitna. I ništa, jedna operacija radi auto. Imamo mobilni repetitor, plan je pored sebe ovdje 10 metara, znači mislim da je finska vojska u pitanju, tako da nema ko njom pomoći, ima prolaz, to znamo, ne znam što. Nema, ide se u 5 i voziš, evo idemo tamo sad na lice mjesta, vidim još. Drino piši ovdje veze, pa i ti samo zapiši. Evo stigla je ekipa iz Republike Srbije 193. Tu je nešto kao kod nas 112. Tu je Bjelorusija, tu je Crna Gora. Mi pišemo sve veze koje su rađene, da imamo za dnevnik. Radili smo vezu sa Sarajevom, Eko 74, Kilo Sira, Eko 7, 4 Oskar, Foxtrot, oni su tu bili na vezi i tako idemo dalje. Evo sada da vidimo koja će vežba biti. Sad je bilo ispitivanje radioaktivnosti, vidjet ćemo čemu se sad radi. Vežba je počela, tu se radi dole vodi, oni radi ovo sve po scenariju koji je
zamišljen, dalje idu ove ostale ekipe. Sad smo aktivirali jednu zanimljivu stvar koju do sad nismo radili. Znači, idemo radio veza Tuzla Lukavac, primamo je sa stacionarnom stanicom i onda vežemo je za specijalni interfejs koji dalje u lokalu štima da možemo raditi sa biodočnim stanicama. Jednostavno. Imate to u ponudi na piku, profilu, ajde malo na i evo ovako. Evo možeš snimiti ovdje hardware. Znači, dvije stanice, jedna prima, to je takozvani crossband repetitor lokalni, jedna prima na 145-250, druga prima na 430, odnosno 433 trebamo pomjeriti. I dalje je uvezana sa stanicom koju imamo na Tuzlu sa baznom velikom antenom, evo gore ja snimimo i to ide ovako, evo otprilike, ja tastam. Evo vidi, na 145-250 odašiljem, a primam povratni signal na 430 tako što sam TDR, odnosno Dual Watch uključio do band. Znači ova stanica VHF-om šalje na ovu i odavde 430 dalje odašilje u krugu ovdje od nekih 5 km. Ukoliko nakačimo evo ovu antenu, imamo ovu antenu, znači to je antena za tu namjenu, ali da ne pravili puno koja ima jedno i drugo, onda ćemo ovako ostaviti. To je to. A dalje bazna stanica isto ima funkciju, znači baze repetitora. To je to. Idemo dalje, ja idem sad malo gore da probamo radio vezu, pa ćemo nastaviti. Evo napuštamo kamp, ovo je Eko 7 1 Alfa radio, Eko 7 1 Hotel Delta. Napuštamo kamp, svi koji su tu ostaju ovdje vezano za ove morske nesreće. Mi idemo sada dalje, idemo u bazu tamo pa ćemo na drugu poziciju. Sada palimo blinkajuća svjetla, idemo dalje. Eko 7.0 radio Alfa X7 1 Alfa radio mobil. Ništa, vraćamo se u mobil smo, kad budemo u dometu S20 javit ćemo se na S20, zato sad smo na 0. Ko je selo? Se vraća sa mobilom, stalo Ništa, uštimaj se na S20 naštimaj frekvenciju, a ovamo prijeđi na ručnu, na antenu ručnu. Čujemo se 7.3. Evo malo snim jezero, izlazimo, vraćamo se, znači tu je brana, jezera Modrac. Ništa, jedno malo nam bateriju štedi, eto.
idemo ponovo na treću lokaciju, sad smo bili na jednoj lokaciji zemljotres, simulacija zemljotres, spašavanje. Sad idemo u zgradu suda, sud Tuzla, tu imamo još jednu situaciju, vidjet ćemo o čemu se radi, imaju problema u radiokomunikacijama, da pripomognemo o čemu se radi, da vidimo da li je tu naš radio operater koji je u kriznom štabu. Eko 7-0 Radio Alfa. 0 Radio Alfa. Radi se ti kanal treba. Eko 7-0 Radio Alfa. Evo mi smo tu, ulazimo sad da vidimo o čemu se radi. Ajde, dobro. Znači, Našao sam. Znao je Drina lokaciju. Dobro, ajde. Požar je bio, pa će pustiti preko zipline. Gdje je spuštanje sad? Spuštanje, pizza je tu. Ona zgrada što je zapaljena, zgrada Vlade. A to je to. Eto, služi za vježbanje. To je znači viša zgrada Vlade kantona koja je zapaljena, sad evo, sad služi za vježbanje. Ništa, mi smo imali provjeru veze odavdje sa bazom. Provjera veze, evo još jednom. 0 Radio Alfa, 1 Alfa Radio, ajde još jednom provjera veze pa da idemo nazad se vrnuti. Šta ideš Q5 bez problema? Dobro, i ti dolaziš, ima li tam šta novo? Evo, dešava se, hajde svašta. Ajde, taj sidimo. Nijećemo više. Završam samo, jel? Završili, ajde još te ove dvije smo radili provjeru veze i to idemo nazad.